Ikaze inshuti bakunzi ba TKB Rwanda. Duherukana muri video twarebaga ese ni gute wakumviriza umuntu ibyo avugira kuri telefone. None tugiye kureba ese ni gute wamenya niba hari umuntu wumviriza ibyo uvugira kuri telefone. Wibuke ibi bintu ni ingenzi, ukwiye kubimenya kuko habaye hari umuntu wumviriza ibintu uvugira kuri telefone, biba byoroshye ko yagera ku makuru yawe, yaba ya banki se ndetse n'andi makuru. Birakwiye rero ko tuzajya tumenya ko nta muntu ukumviriza kugira ngo kwizere umutekano w'amakuru yacu, ibyo tuvugira kuri telefone ndetse n'amatransaction anyuranye dukora. Tekereza ubaye wohereza amafaranga akagira umuntu umenya ko wayohereje, buri kintu cyose ukoze akakimenya. Urumva uwo muntu yaba agufiteho ububasha n'uburenganzira cyane. Rero kugira ngo tumenye ko nta muntu ukumviriza, turaza dukanda akanyenyeri urwego kabiri, ni akanyenyeri urwego kabiri rimwe urwego, ubundi duhamagare kuri simukadi dushaka. Reka duhamagara kuri Airtel wenda. Yego, urabibona ngo call forwarding, voice not call forwarded. Urabona ngo iyo duhamagaye nta muntu ukumviriza. Iyi fax nayo ni ibijyanye n'amadata, naho nta muntu ukumviriza kuri Sinch. Urabona ko hose nta muntu ukumviriza. Noneho ushobora guhita wibaza ngo habaye hari umuntu ukumviriza kwakora iki? Habaye hari umuntu ukumviriza mbere na mbere, ahanditse ngo not forwarding, haba handitse forwarding. Iyi nati cyangwa not uri kubona imbere ntago yabiriho. Ahanditse ngo voice not forwarded, haba handitse ngo forwarded. Rero wakibaza ngo ese igihe bazaba banyumviriza nzakora iki? Kanda subscribe rero niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, kandi wibuke ukande like, uduhereze na comment ku kintu wifuza ko tuzavugaho. Icyo wakora rero nta kindi, uraza hano bahamagarira n'ubundi kuri telefone yawe, ukanda urwego inshuro ebyiri, 02 2 urwego, uhamagare kuri ya simukadi yawe bakumvirizagaho. Ngira ngo urabibona, baratubwiye ngo call forwarding erasure was successful. Bari kutubwira ngo call forwarding yavuyemo. Bivuze ngo kugeza ubu nta umuntu abaye yakumvirizaga, ntago yaba acyemerewe kukumviriza, ntago yaba akikumvirije. Ngira ngo murabibona neza. Ubu nibwo buryo uzamenya ko nta muntu ukumviriza cyangwa hari umuntu ukumviriza. Noneho abantu bakeneye ya video, bakeneye kureba ya video yavugaga ese ni gute nakumviriza sheri wanjye, ni gute nakumviriza umuntu runaka, murayisanga muri description y'iyi video. Wibuke gukora subscribe kugira ngo amakuru y'ingenzi ujye uyabonera ku gihe. Reka duhure muri video itaha.